Nkatha wa munini wa rais Mutumiria Dorcas Rigathi ni atarite kurukwiritanĩria ngugine ciao kenda gukiria nja ciao na muno kana akaiji akiaria ari kaniseni ya St Peter's ACK Cathedral Siakago mbere kaunti Embu. Nkatha iji ni ataririte kurubari na inya na kinya ombani bonene bwa gukiria kinya mugongo akibakeja kwiritanĩria ngugine ciao ni aria nandi arombete kuyanda marombene na kurombera mugongo mono kana gakaiji. Rita Mwaniki ni akurikithia cio. Mutumia wa munini wa muthamaki wa bururi niwe Dorcas Gachagua ni urauria atumia gwikirira makiria wirari wao undu umwe na kugwatirira micii yao makiria. Dorcas ni urakanyiriria vata ya kugwatirira makiria anake aria mauririte kuri ndawa cia kulevya na makaga matingitethia muturireri wao. Na twaraniria na atumia na twaria uhoro wa anake aya makoretwo megukunja twoga ni twoguthie na mbere kumanyitirira kumahoera na kumariria niguo macenjie meciria matige kunyua njohi matige kunyua bangi macoke micii-ini niguo matuike andu mangihota kumenyerera micii tondu ni anake nio ahuria mbegu kana the seed carrier. Wauguo Dorcas ni urauria makanitha gwikirira makiria mataro na mathomo kuri anake niguo kumavonokia kuma kuri mitugo micuku. Rehabilitation bado inaendelea. Mungu tukiwa na kanisa na tulisema mara ingine tumeambia tumewahimiza makanisa wafungue milango ndio tuweze kutekeleza wajibu wetu kama kanisa kuleta hao vijana kutoka kwa mitaa na kubadilisha maisha yao. Hiyo ndio kazi ya kanisa. Goko nake bishop wa kanitha wa ACK Mbere Diocese niwe Moses Masamba akiuragia thirikari gutethereria ekari a Mbere aria muno ni arimi niguo kuona thoko ya maketha mao niguo magie na umithio makiria kumana na urimi wao. Mama wanalima ndengu wako na mimea mingi wanalima, lakini hasa ndengu kwa ni kama korodi, lakini changamoto ni market. Kama sasa diocese tumefanya kuamulia ndengu kunia kama 200 ziko pale kwa store, tunatafuta market itaenda wapi, lakini najua hawa wanaweza kulima ndengu hata Tanzania tutasimu. Ni maragia miario ino mari thiini wa kanitha wa ACK Diocese ya Mbere mwena wa Siakago kuria kurai na mambura ma ukungwira atumia na wira uria marutaga. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri.